Zülfat Çağlar dediğinde sesi dalaban değil, küçükeni ama yüreğin beraber sıvıralıydı. Onda kemaneciler yok şimdi. Этот человек отдал жизнь музыке, сделал толчок для скрипачей, какой же должна быть скрипичная музыка крымских татар. Бар yaxşı, bebette yaxşı kemaneciler var. No onun çalgağına başka bir nede turgan, başka bir derede turgan. Onun uzun bir perdesi var idi çalganda. Şimdi onu eşitse belli ola bu embere çaladı. Unutma mülküm değil öyle adamların. Энвер Шарфетдинов – это вообще глыба музыкального искусства, это легенда нашего национального искусства, который помимо скрипки, дарея, вот самых таких известных в народе музыкальных инструментов, на которых он играл на 18 музыкальных инструментах.